Rojak-rojak meli rojak Madura Kak. Nono, Apa to? ana wong dodolan rojak iki. Dek endi to? Iki arek cek ayune. Boleh ngono aku tak tuku rojak dek bek wonge cek ayune. Dek, aku tuku. Mun tuku selaoan Kak. Iki nak baru ngarojak. Ori ngarep tinggok blok kita ngerti kita aja luar ya. Tukure melihat tuku. Oh, berarti bana melihat tuku Kak. Bener melihat tuku kok melihat rujak. Oh, melihat rojak. Sapa-sapa, aduh Kak, saya melea rojak-rojak-rojak, rojak-rojak Madura nyaman kok besar. Saya aju Kak, prabentak luang, tahu rasana Kak, mak ngucak korang. Bila margono duane ule melia rojak ketopak campur betes Madura mon rasana le terotawa carana pele rasana ring Madura ule buarto adule ule taningi rojak cara nape rasana rojak Madura mun ko besar le ngabes kabule aja ilen le ule takude le sing apa nyaman le Yen aku
berempat Giul sing nyamuan.